niko kuri abandi basiga bamwizoga mureke gusakuza sinaje gusakuza kandi sinaje kubasetsa numvisha ko ninjira muri topic nimukanguke ubwoko bwacu burasinziriye ubwoko bwacu bwishwa n'ubusambanyi ubwoko bwacu bwishwa n'izoga umugabo ari mugenda bamwe ari mugenda bakaja hanze tukaja gupagasa twabasigino dufite amakuru ko muri mukumwizoga dufite amakuru ko mwasigaranye abandi bagabo dufite amakuru kuri mukuja kumwikaho kandi kawa ndizimwe abana ngaho ari kuri mukwimwereke umuntu udashesha n'umugabo wundi muzamushesha muzamuganira iki kwanza haleluya nimureke gashesho k'amapepo n'amapepo kabisa ngo ni shangazi ngo ni mubyara waso ryanje ngo tujyoja icuya ryajaga umurayi ukanukira abantu ariko ukaja mu nzu Imana inyenzi zikaza gutondagira hano none Imana yakugire neza usiga urara mu matara waribagiwe wokangutse tukigira imiginya uzi imiginya wari ugira n'abagabo muzi ko mu muhana twambaranaga amakoti umuntu yaguraga akoti kamwe ka costume tukama tugatira kagashira mu ibarabara umuntu yagura ishakoshi kakabegi kakama gashira mu ibarabara untumenye ukuntu kashize ukagera uko wakaguze kagashira ariko ufite amashakoshi n'ayandi waribaga ufite amauzu portemanto yuzuye ariko gukorera Imana ni buri haleluya ariko mwabasore muzi Imana ingene yakugiriye neza abandi bana weneje nk'imyaka 18 19 wajaga imirimba gusuhura wabwa ati nawe uje mu nkiruzo bigavuga gukama wige kuba mu nkube mu kiraro ugakumiririya nta mashuri ntaki ukamubiyongi utazi abe urinjiji wagera mu bantu ukaza wunama gusa ntuzura ntibakaza bari abantu mu masabunge yakaza bamugenda wunamye gusa kinka ariko Imana ubwira neza warasirimutse ibintu byaciyemwo ariko wageze n'uribagirwa ibintu byarakomeye abakobwa kazene imyaka 12 n'itatu isaka amatangira kumugenza bafite umugeni imyaka 15 bakama kujana ku mugabo utazi ruhe na ruhe ukazucumbira mwanya kubuko bagatangira kugutoza rimwe ugacumba gafu bakakwereka waruka bimenya ugasanga ufite imyaka 16 kera ufite abana batatu cyangwa bane utazi iyo byavuye ugasanga warakeshuye uri umwana muto ariko Imana abagire neza musigaye mushaka uko mwishakiye ariko mwari bagiwe murasinziriye umukobwa namugenda agakunda n'umwe akaza akabwira ati papa narakunze none gampitiramo zishira muri Kanani yaje maze nduhuke semeni haleluya amen muzinye zimwe ngo tuze kumvikana tumvuga ngo haleluya amen kansenge ayimba maza mutambuke abiganiro nabayidingwe abandi ayumbe mwese tuvuze umuyumbe nta muntu tuba turobanuye ntabwo tuba tuvuze abahehe yaba uvuye muri plane ayumbe kwiyegereza ijambo ry'Imana natwe kuko ari umuryango mugari mvukamo wundi tugiye guhudumira k'iminota nk'ingamusuka tuje kandi Faustin tiwasenze mu gatondo ufate sentinesi mu gatondo ndamenya amakuru utasenze iyo wasenze zamimenya ufate sentineza uyegeranye tugiye kubwiriza urano abantu ngene ari bakuru sukaze mwegereza amateraniro ijambo ry'Imana iminota itari myinshi n'indangiza mvuge mikeya n'ubundi sinaje muri stage ngo barampa amanota ndakubitaho gato twama dutarama ni gatoya dutahe kuko turi mu isi y'abandi iyi si yacu iwacu ni mu ijuru kuvuga ngo amasaha ejo abantu bazotangira ishuri no kuvuga ngo tukubere ko turi mu isi y'abandi nakanya gato no gukonjeraho taha tukumva ibindi Imana itubwira karibu Imana bayesu umugisha sawa amen amen tuvuge ngo haleluya
Tumpepe Bwana wa majeshi. Bari abantu ntibari muno duheze Imana icyubahiro bavandi. Tuvuge cyane haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Tuzamura icyubahiro cy'Imana dukoresheje ibiganza byacu. Ukabubizi neza yuko umwaka ugoye cyane kuwusoza. Wozamura amaboko ndetse bizanashoboka ugahaguruka. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Kandi la silo ete pasikeria breke. Turanga kase bene papa twumve. Nako nta kundi. Imana ishimwe ko twashoje umwaka amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Birashoboka ko iwanyu byari byoroshe cyangwa kuri wowe ari abantu bataye bumva. Twari tuvuze ngo Imana ishimwe cyane. Tekereza neza niba hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Amazi zamure gatoya tubashe gufatikanya guhimbaza Imana. Himbazwa ala siloke loye faigeni bagari wasime. Banaza gushimisha umutima wanje. Savuga ibigwi by'amaboko yawe. Banaza gushimisha umutima wanje. Savuga ibigwi by'amaboko yawe. Banaza gushimisha umutima wanje. Muhaguruka dushime Imana, muhaguruka dushime Imana. Savuga ibigwi by'amaboko yawe. Ababishoboye duhaguruka dushime Imana. Savuga ineza wagiriye Mana we. Sabiye byari bikomeye warabinduye Mana. Ayiwe sabiye sabiye. Zamura ijwi ryawe gatoya. Haleluya we. Sabiye sabiye. Kwina papa. Osala seke. Ayi sabiye sabiye. Sabiye bikomeye warabinduye. Ayiwe sabiye sabiye. Himazwa Yesu we. Ayiwe sabiye sabiye. Sabiye warabinduye. Ayiwe sabiye sabiye. Himazwa Yesu mwana w'intama warabinduye Mana. Imbere yacu hari yacuze umwijima icura hirya no hino aje kumurabyo waje turanga papa agasimba twumva. Imana yarahabaye n'ukuri. Iki ni icyumweru cya mbere duhimbaza Imana. Asante Imana. Tangiza umwaka. Asante Mwuka wera wewe. Asante ijambo rikiza imitima. Habwa icyubahiro. Sinazamuye ijwi ryanje hejuru. Umenyesha iby'ibibiye. Nafashe n'umwanya ndaguhamagara. Umenyesha iby'isarura. Ubwiriza ubwami ko bwegereje. Witegure umeze ibishura zawe. Sinazamuye ijwi ryanje hejuru. Nafashe n'umwanya ndaguhamagara. Umenyesha iby'isarura. Ubwiriza ubwami ko bwegereje. Witegure umeze ibishura zawe. Ibihe bizashika we. Ibihe bizashika. Abami bahinduke. Abantu benshi bazibagira.
misozi tuzamuke tuzamuke wa misozi ino tuzamuke wa misozi ibihe bidashikawe abantu bahinduke abantu benshi bose
bagire neza tumwa kwicara gato Mana bagire neza kahedingo asenge kora Faustin kora gato Dingo nasenge murangiza abandi bicare kuko murabona amasaha tugira ngo tusige igitaramo kandi enda bukere papa buke twumva Imana mwenga bicara turabashimiye twumve Yesu buke papa mumpe mikoro bereke
Imana amashyi menshi cyane. turagushimiye Mana Murakoze. cyubahiro ni cyawe niwe wapfuye kubw'imbaraga zimira izindi mbaraga zikukura mu gituro malaspe kuzimu ngo ntigwaguherane urupfu ntigwagugumane kubera imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwawe twiringiye kuko watsinze ni nako wavuze ngo nimuhumure natsinze isi malaspe watsinze isi papa zozo turabyizeye kuko watsinze isi uri mu Rwanda rwacu kuko watsinze isi turindiye muri iyi si turindiye muri ubu bugome turindiye muri ubu bwambuzi turindiye muri uku kwiyoberanya ariko watsinze isi turizera kuko umusuma tuzogusanganira naho tukabana tutakitandukana turindire muri iyi si udushoboze utuyobora inzira nziza utwereke icyerekezo kizima turinde kuyoba duhe imbaraga zimira izindi mbaraga dushoboze kandi usenyagura igisashite cyose hano tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe tugeze mu mwanya wo kumva icyo dushakaho shoboza umugaragu wawe umusige kandi nongo ya sopala sipe Jeta. shamana ya subola Frige de barre. barie de chavide bili Animation de Costa. shambogoti sabali Nibila Otengani te. barie de sabizo boli Animation de Costa. shandilila Totengan. soole la ye Seriana moya de gar. shabakisa bibili Ajwini ya fana Kotengani tema de bola baba. simba ngoya sopola Serigani te. shaonga ngoya sopola Tote animan. shango ngoya toko Shine de barges. bibili ya de saboli de ya Mumbaragasima. data Murakoze. abicaye hasi batekana twumve ijambo nk'iryacu kandi ridusubize mu intege twongere gwinkomeze kandi n'ubushizi bw'Imana duhumuka amaso tumenye iyo tuje niyo tuvuye kubwa Kristo Yesu Bichas. Kamari Imana amashyi menshi cyane mwicare. Imana bahamugisha. Imana bagire neza. Abacu tabo bashobora kubahagarika kandi bizabyora. Mwicare. abantu mwicare dutuze twumva ijambo Mwicare. ry'Imana. Tegera ijambo ry'Imana iminota mike kandi iminota bampaye ndayubahiriza nsigaje nyine igerereye. None muremera ngo tuzine tureke kubwiriza. Tumwumva ko Imana bamugisha. Tangiye nshimira Imana isomwa amacu Yesu Kristo tugire neza. Tukaba twiriwe. Imana ikaba tugire neza. Imana yaturinze. Imana abanye natwe mureke tuyikomera amashyi menshi cyane. Hanyuma kiye bugufi munsi y'uburongozi bwa Karumeri Evera Pasteur uzumwariko n'umubyeyi wanje bivuye ku muvandimwe Justin na Mariya mu mahoro. N'abavandimwe twabanye turavukana twambarana imyenda dusangira ibintu kabisi n'agahiye biduhesha kuvukana nabo n'ababyeyi twubaha kandi dukunda. Murabizi ko tuvuka mu muryango wanyu kubera abavandimwe twabaye bamwe niyo mpamvu zo dukora ari bitoya usomye ibyo mwakoze neza hanyu turezirikana ubungeri bose ba Karumeri abo mukorana abapasiteri abakristu abapapa abamama abana bato abaririmbyi mureke duhuza amashi kandi dukomere Imana amashi menshi cyane dushimira itorero rya Karumeri. Nshimiye abatura Bujumbura Imana bamugisha by'umwihariko nshimiye intervention n'abavandimwe turakorana hafi na hafi ariko kumva ngo barambwiye ngo nzobwiriza sinabyumva cyane nije babonye muri kino gisagara cya Bujumbura kuri kubwiriza ariko mutima unyemeza neza ko ari Imana yatoye. Intervention nciye bugufi murabizi ko turabana ba nyuma turasanga turabana n'abaherezi ariko kudutora suko turi intyoza suko turusha abantu bose kuvuga ahubwo ni gihe cy'Imana kigeze. Duciye bugufi ba representa ba president hirya no hino mureke mbasabe nk'abavandimwe dukomere intervention mashi menshi cyane. Shimiye Bishop waje kunshigikira namubonye nuva umutima uraremye buri urugendo rwiza akoranye n'umubyeyi uzaruba rwiza shumba nciye bugufi neza yawe ndazirikana niwo mugabo wanyu akire mu gisagara
twari tuvuye handi hantu agafata imodoka iwe kajana baramuntu wanje ku ishuri turi imfubyi afata iyo charge niyo mugabo wantekesheje afata umufuko w'amakara n'umufuko w'ifu n'umucera avuga ngo urateka mwana wanje ari umurundi tutavukana birantangaza sinzo mfata nka bishop no mubyeyi ndashimye muri uruhame rw'abantu bose Imana ikomeza ugire neza kambasabe tumukomera amashi menshi cyane Imana ugire neza mushumba cyangwa abayumbe Imana bagire neza amashimwe ni menshi negereje madame twagendanye mureke nawe mukomera amashi kasoma ijambo umuntu uzi gusoma Kinyarwanda neza mweze mikrofone dufatikanye bami bambere bica 3 murongo wa 16 wa 17 wa 18 rangiza kwa 19 bami bambere bica 3 murongo wa 16 17 wa 18 wa 19 n'uturongo tugufi muze gusoma kugira ngo ze kumva neza iyo babansomera neza haravuze ngo kandi nguhaye nibyo utasabye 16 papa 16 abami bambere 3 16 yego haravuze ngo bukeye abagore babiri baba maraya basanga umwami bamuhagarara imbere umwe muri bo aravuga ati Nyagasani n'abana n'uyu mugore munzimwe bukeye turi kumwe mu nzu twembi babiri byara umwana maze iminsi 3 mbyaye uyu mugore nawe abyara turi kumwe uyu wacu nawe arabyara turi kumwe nta mushitsi twari kumwe twarashije natwe muri iryo joro muri iyo nzu keretse twembi ubwacu ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa turyamye uyu mugore umwana wiwe arapfa azize yuko yamuryamiye icyo gicuku arabyuka akura umwana mu gituza ubwo umuja wawe nari nsinziriye amuryamisha mu gituza cye wa wundi upfuye amuryamisha mu gituza cyanje mbyutse mu museke umwana asanga yapfuye ariko mu gitondo mwitegereje mu gatondo mbona ko atari umwana wanje nibyariye undi mugore aravuga ati oya umuzima niwe wanje wapfuye n'uwawe uwa mbere niwe wanje babivugira bitse imbere y'umwami babigenda mwipaka nuko umwami aravuga ati yemwe umwe aragira ati umuzima n'uwanje wapfuye n'uwawe n'undi akagira ati oya ahubwo wapfuye n'uwawe umuzima nawe n'uwanje dukomere ijambo ry'Imana amashi igitabo cy'Abefeso ibice 5 murongo wa 14 wonyene ibice 5 murongo wa 14 naho nasomye henshi ariko ndabwiriza umwanya muto rwandiko rw'Abefeso ibice 5 ku 14 haravuze ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abona uko akumurikira dukomere ijambo ry'Imana amashi amen tari kwandika ozinga Bibiliya zoba byiza kugira ngo muntegere kandi mundebe uri kwandika komeze hanyuma ndiyagereza bari kudukurikirana hirya no hino Imana ibamugisha amen tugebwana ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba maso sema amen jengo ndabantu banyakira usuma ibindi bintu ni munyakira neza naje ndabwiriza nezerewe kandi nihute ariko nimbona biragoye naje ndahita ndangiza kandi bizoba bigenze neza ariko wihangane uvuge gusa ngo amen semene amen twikiriza kandi amen twikiriza kandi amen tuvuga twese amen dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere n'amakuru y'abagore babiri b'abamaraya kandi bombi bari babana mu nzu bari barumvikanye
wibuke neza ko bari bapanze kuko inzu izibi yumwe kandi musomye Bibiliya neza biza bigaragaza neza ko ari kafoye y'abari babamo ngo bari babana bombi ngo bamwe atwarinda ariko bombi ndasabona nkaho zari sangaho bazitwariye rimwe bari bashanye iminsi 3 hari abantu bazaje kuri maternité umwe bakamuheza amezi 9 undi bakamuheza amezi 9 n'amayinga 2 suko azatubwira undi imbere y'amayinga 2 uwatinza akavuga ati sinzi ukuntu byagenze nimure kuntu baganga ho gatihangana turebe nkana kangahe nibidakunda tuzakubaga ariko hamwe n'Imana cyangwa se bakabiprovoka umubyeyi akabibaruka tugashima Imana twavuga ngo amen amina ngo umwe arabyara kandi Bibiliya ntizivuga ko bamubaza yabyaye neza ngo washize iminsi 3 ubundi nawe arabyara Gumana naje kuko umunsi ukuze dore burishe kami ndagushaka we nimbura bande bose bo kumfasha we tugumane mwame tugumane we amasonare busabonekere we zabona ubwiza bwawe bwo mw'ijuru we zasige vuba umwijima wo mw'isi we namifadashe avuze ngo turagana ijambo rivuga ngo kuba maso hari kuba maso mu buryo bw'umubiri abaganga bazatubwira ngo gusinzira amasaha 8 nibwo buzima niyo umuntu ari normal akwiriye gusinzira amasaha 8 iyo umuntu agwaye azasinzira ayo masaha azamugora kaguma yishura ariko turaganira kuba maso mu buryo bw'umwuka twavuga ngo haleluya twavuga ngo haleluya siyansi zivuga ngo umuntu udasinzira biza biprovoka ingwara nyinshi ndetse bikavamwe ibisazi iyo umuntu yenda gusara neza asaba amaso ntazasinzira umuntu muzima ni uzusinzira kandi agasinzira neza ariko kandi bikavuga ngo urasinzira mu buryo bw'umwuka ni umufu kandi gusinzira mu buryo bw'umwuka hari abantu basinziriye bagira ingaruka mbi bene Eli barasinziriye ku gicaniro Imana yari yarabwiye Eli ngo umuriro w'Imana tukazima Eli ngo agase muri za bukuru atangira gutoza abana biwe umurimo w'ubutambyi kabwira ngo bana bashe abantu nibazaza baza gutamba muzamutambe gutya igitambo mu bigenzo nuko ngo abana be baribagirwa ngo none bagatangira kujabura ngo ndetse nabaje gutamba ngo bakabasambanya barasinzira igicaniro cy'Imana kirazima umuriro ntukazime ku gicaniro ubore waka haleluya Imana irarakara nibwo Imana yagurukije Samweli ngo aryamye iruhande rw'isanduka Imana iramuhamagara ngo Samweli kubera ko umutima we wari ukibona umutima wa Samweli wari maso Bibiliya yatubwiye abagore babiri bari basinziriye kandi bombi ngo bari bafite abana batoya kubera ingaruka z'ibitotsi ngo umwe aryamira umwana we kugeza umwana apfa umwana atera imigari umwana aratera ararira agahinja nyina ntiyamwumva kubera ibitotsi umwana arashikana arafa kubera ko ingaruka z'ibitotsi hari abantu basinzira muri urugendo uri mu kwitegereza neza witegera ibyo bakora n'ibyo barimo biri mu kugaragaza neza ko abantu basinziriye abantu ntibagikora Imana kuko bikwiye witegereje ibyo bakora n'ibyo bakorera Imana birahabanye umuntu arabyina akabyina ariko bari mu gitabo cya mwarimu ese uyu muntu azakorera Imana gute azatanga icyacu agira iyo mirimo azagira bareba bagasanga ni bure ariko niyo batwishije urusaku mu ikanisa ariko imitima yarasinziriye gukorera Imana bimaze kurambira abantu benshi kandi ngo bibagiye guterana bararimbutse materaniro meza nayejejwe irandane mu mutima ntabwo arangaye kuza kubesha
umunsi umwe mugabo mwaravuze ngo tuzobesha pasiteri ngo turakijijwe ngo nawe naje kuduhamba ngo azobesha umuryango yacu babwira ngo mwene data mbabwiye ko yagiye mu ijuru ora ari ikinyoma kuko nawe mwaramubeshe ngo kumurakorera Imana nawe azobesha iwanyu ko mwagiye mu ijuru kuko nyiri rubanza n'umwe ni Yesu Kristo. Nimukanguke. Hallelujah. Aryamira umwana wiwe. Hari abantu baryamiye impano z'Imana, hari abantu baryamiye ibyabo urabiryamira wakoreraga Imana muri Kongo ariko wagesana urasinzira. Tugikorera Imana. Wakoraga Imana kuri mukene ariko wagaze no kubera abantu bakoreza ifaranga wafashe n'umukozi byaciyemwo tukija mu gikoni wasiga bagutekera amaguru ari hejuru y'amakuse ariko gukorera Imana bagera twakureba neza indani waribagiwe. Biriza uvuga ngo ni mumara kurya mu gahaka Mose ni ukabwiye Nyesirayeli ngo ndi mukibagirwe kubera gusinzira abantu baribagiwe. Hallelujah, hallelujah. Abantu baribagiwe. Es diza la bardeza. Abantu baribagiwe. Abantu barasinziriye. Abantu bari mwitiro. Nimuzuke dukorera Imana. Nimuzuke dusenge. Nimuzuke dukora pa makanisa. Nimuzuke twubaka inzu y'Imana. Nimuzuke ibintu byose byo mu nzu y'Imana tubyaza tubitunganye. Imitima yacu tuyikoropa. Uyu mubiri mfite wafa ani kontengereje nizeye twasanzaniye n'undi mubiri usa n'uwo yazukanye. Abantu bitaye ku mubiri gusumba uko bita ku murimo w'Imana. Abantu bitaye ku byisi gusumba uko bita ku bintu by'Imana. Kandi uyu mubiri uzopfa uzobora. Timwabonye umuntu witwa Bienvenue kumwe mu maboko ya un colonel arinzwe ari ku rufundirizo rutinya rwamukubiranyije mu minota mike rumukurisa mu maboko na nyina. Ibi ni by'akanya gato. Wowe wamenye ibanga ry'uyu mubiri wowe ukoresha amanywa na nijoro ariko twitaye gusumba uko twita ku bikorwa by'Imana. Hallelujah, abantu barasinziriye, abantu barasinziriye bari mu bitotsi ntibazi ibihe bigwana n'ibindi. Bibiliya zivuga ngo mu gihe cy'imperuka hazaba impfu abantu bazokindagurika nk'isazi kandi amama azotera yandi mama. Abantu bazangana, umwana azangase timuri mukobwa umwana yangase umwana akavuga ngo ndatetse umwana agateka umwana wibyariye wakunereye umwana wakoreye amabezo yose yamara akavuga ngo ndagutaye kumubye ntana kugura n'ihuzo akazagura rubanda na nyina kamwaka na nyina kamwaka icyo giperuka. Elodeza. Mana wadutabaranga mu minsi ya kera nano sature tugeze tuhaguruke dusenge. Nimuzuke dusenge. Nimumva mwitira murimo mwagazino mutagihura abagore bagazino batagihura ibintu byarakomeye no kwirirwa musohoka gusa ku mabici mu nzu y'Imana mu zinti mugisenga ntimugisenga burakeye abandi ntibakiba mu murimo w'Imana ngo bashe mu makorari nuwaha gusa ni w'imirimbo no kwirirwa katamave ni hano mu nzu y'Imana pe azaza dimasha kandi Imana ari cyo yakoze urebye neza nta nakazagira. Hari cyo Imana yakoze mujanira bene wabo hanze bari mu kungoza ifaranga none yaradamaraye. Ese kurufu ruhari Imana yo bahamagara buzo kugendekera gute? Kosa muri biganza. Give. Kosa muri biganza. Kosa muri biganza. Cyane. Hallelujah. Nimukanguke. Abantu bari mu bitotsi. Abantu barasinziriye. Abantu baryamiye ibintu. Hari abantu baryamiye kera twari tuzo wandikaga amandiko ariko nduko yandika. Byagenze umupodo gusobaye mwishi ku mubiri no kwicara ucisha agatiro ukareba ko kumusatsi atagiye akantu uhora muri saro niyo gusa nk'umugabo abagabo bagira ubwanwa baba muri saro bagoma bashikura abasaza baruguru no bakawusanga afite akanyabwana n'umugabo abagore nabo nuko gusa no kwihungura nta gacafu ko mujaho gukorera Imana ngiri baryanje ngo tujyoja icuya byajaga umurayi ukanukira abantu ariko ukaja mu nzu Imana inyenzi zikazaze gutondagirana none Imana yakugire neza usiga urara mu matara waribagiwe ukangutse tukigira imiginya uzimiginya warugira n'abagabo muzi ko mu muhana
twambaranaga amakoti, umuntu yaguraga akoti kamwe ka costume tukama tugatira kagashira mu ibarabara. Umuntu yagurisha koshi kakabegi kakama gashira mu ibarabara, utumenye ukuntu kashize ukagera uko wakaguze kagashira, ariko ufite amashakoshi n'ayandi waribaga. Ufite amauzu portemanto yuzuye, ariko gukorera Imana ni buri. Hallelujah. Ariko mwabasore muzi Imana ingene yakugiriye neza. Abandi bana weneje nk'imyaka 18 19 wajaga imirimba gusuhura. Wabwa ati nawe uje mu nkiruzo bigavuga gukama wige kuba mu nkube mu kiraro ugakumiririya nta mashuri ntaki ukamubiyongi utazi abe urinjiji wagera mu bantu ukaza wunama gusa ntuzura ntibakaza bari abantu mu masabunge yakaza bagenda wunamye gusa kinka. Ariko Imana ubwira neza warasirimutse ibintu byaciyemwo, ariko wageze n'uribagirwa ibintu byarakomeye. Abakobwa bakaze neza imyaka 12 n'itatu Isaka amatangira kumugenza bafite umugeni imyaka 15 bakama kujana ku mugabo utazi ruhe na ruhe, ukazucumbira mwanya kubuko bagatangira kugutoza rimwe ugacumba gafu bakakwereka wari ukabimenya, ugasanga ufite imyaka 16 kera ufite abana batatu cyangwa bane utazi iyo byavuye, ugasanga warakeshuye uri umwana muto. Ariko Imana abagire neza musigaye mushaka uko mwishakiye, ariko mwari bagiwe murasinziriye. Umukobwa namugenda agakunda n'umwe akaza akabwira ati papa narakunze none gampitiramo nakunze biroze bishambuke je vais partir ise yanga kage, ariko bari bagiwe ibintu bari bitayisoni. Hallelujah. Nimukanguke nimuva mu bitotsi murimo, nimuva mu bitotsi murimo. Nukuri ko Imana dufite amakuru kwasinziriye. Nubwo uri mu kunyuza mu buke bukugasirimba kuyakakaza, ariko nukuri tubanye tuziranye nta mwuka w'Imana birimo. Nta mwuka w'Imana birimo. Mumbabare namwe kote akuya kamfasha. Bino gatamaza sewe Kwelipa sipo maono taifa wangu. Hapa sipo mashauri taifa wangu. Ayombe nimuzuke. Abantu bari mu kubaseka Imana bakayibesha bakatubesha akaza kabyina, ariko twitegereza indani neza ibikurimo. Nuko nono turaziranye, turaziranye dufite amakuru neza ko kumutakuru utabaho utahatuye neza. Dufite amakuru kutaba mu nzu uba ku musozi, kandi ikimenywe n'ikimenyetso ni umutima wawe. Hallelujah. Abagore barasinziriye bafite agashesho, kandi ntabwo ari urukundo rwa Gikristo, ni agashesho gusa k'amapepo n'abazimu, ko barasenya ingo, ko baratoza abana imihango itari myiza. Nimukanguke nimve mwiti. Umugore azasohoka nta mugabo bari kumwe akaja kuri beach, akaja kuri kuri hotel yazutse hariya, ko mukobwa asa umugore asa mwikaho, umugore asa mwikaho mwabakecuru utarakeshura nabwo wakeshuye bakazameza ngo mugakombe gatoya, ariko ntibe bakamenyera ikaho ni yabasasa. Hallelujah. Niko kuri Abandi basiga bamwizoga. abazi Mureka gusakuza. Sinaje gusakuza kandi sinaje kubasetsa. Numvishe ko ninjira muri topic. Nimukanguke. Ubwoko bwacu burasinziriye. Ubwoko bwacu bwishwa n'ubusambanyi. Ubwoko bwacu bwishwa n'izoga. Umugabo ari mugenda, bamwe ari mugenda bakaja hanze, tukaja gupagasa, twabasigino dufite amakuru ko muri mukumwizoga. Dufite amakuru ko mwasigaranye abandi bagabo.
dufite amakuru kuri mu kuja kumwe ikawa kandi ikawa ndizimwe abana ngaho ariko uri mu kwimwereka umuntu adashesha n'umugabo wundi umushesha muzamuganira iki kwanza haleluya nimureke gashesho k'amapepo ni amapepo kabisa ngo ni shangazi ngo ni mubyara waso koramoze dufite amakuru ko muri mu guforoda mukabera ko arimo mu inzoga bere yavuze ngo aryamira umwana we iyo utabaye maso hari uzuryamira by'agaciro bigafa kandi ibyo ngibyo nibyo batakaje Yesu batakaje baza bakenangwa natwe tumutakaza nta kindi strategy satana akeneye yatakaje ubugingo natwe ashaka ko dutakaza ubugingo ni mube maso biravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa kuko nibyo ubugingo bikomoka kabisa muzamubwira ngo mu ijuru hazaba gukorwa n'isoni gute muzamubwira ngo nikiye Imana izokoresha imitima yacu ni carte memoire umutima wawe ni carte memoire Imana izawucomora nirangiza ucomeka ko muri televiziyo ikubwira ngo reba ibyoga wabamwo hamaze utambuke kandi ntabazokira gwakibera uzaza wireba gusa mu filime wamuvuga ngo numvishije isoni wamuhunga hazawagara abagore batandatu udafitiye attestation de mariage inyuma ya batandatu Mose ari wenyine Eliya azaba ari wenyine Paulo azaba ari wenyine Imana ikubwira ati sewe izi attestation de mariage urazifite zose uziburi izi attestation de naissance abana bose bari inyuma yawe ufite attestation de naissance zawo uziburi aya macupa ugira pharmacy ufite urupapuro rwa leta rukwemera kugira pharmacy naya magufwa ugira ferme haleluya nimukizwa Amina. kandi gitangaza cyo nanga barya neza batse kibi niba batumarisha urusaku mu ikanisa tuzi neza ko azambwa inzoga ayiwe ako mana yaje yarangiza akabyina Moses warindira mwana wa data akabyina akatwica urusaku gadataraza haleluya zitaziva ku mutima cyo gituma abantu guhinduka byananira nimureke ibizaha yemwe tuzopfa nta wari uzi kuri Bienvenue ningire ngo arafite umugore muri Canada Bienvenue se hari umukire ngo arage kumwereka parcelle Bienvenue yasize parcelle yasize imodoka ise ni colonel yararinzwe hari kizo zose Imana tizi bitinye izoguhamagara byanga buzakunda tuzoja mu ijuru ukora ibyo ushaka tuzoja mu ijuru umugabo aba hanze ufite RCC ufite migration tuzogenda ta mugabo atakure mwabonye hangaje ubundi urufu pasteur wa Bethlehem ntiwari ku maziko muri Amerika tuzi ngo nebaza bavura yarafashwe gutya mu kanya gatoya ngo pasteur aragira nyawo mureke dukizwe ko turaja mu ijuru ko turafa jewe mama bagize cyo kuwa gatatu gatoya saa 3 turi mu nzu batetse tubona umugabo arinje mu nyamasoso nyandamire yafuye mukanya gato tubona bazanye umurambo ku giti kimwe mama yafuye nyamasoso nukuri ko Imana uwo munsi sinzawibagirwa yafuye mu ijoro rya kabiri mu gatatu kuwa gatatu azuba ukabazana umurambo isi utayizi azayiraga umwana umusore gusa neza warisize urufuruza rugukubiranya rutitaye kuri make up rutitaye ku bisuko rutitaye ku mafaranga mufite mwana rujugiro wafuye mu Rwanda rujugiro wagiraga quartier rujugiro ngo arafu yari muva rujugiro mwatinya urufu impamagaza Imana muyitinye ye izira izocamwe intwara izira ntizocamwe abanduye imitima izira ntizocamwe abakobwa basutse amada
inzira tizocamo abakobwa bafite udushinge inzira tizocamo abantu mwamaranye mwenyine kumutakura mwabaye indirimbo no barundi bari mu kubaririmba kandi nukuri turabiza rwanga ngo abanyamurenge nababaye nk'abandi tubeshanye timubizi ibindi bikivugwa ino ariko navuze ngo ngiye kuba Phineas na aguse naje ntabwo ubwo konti bwoshira turebe ngo turebe kukura vuga nimukizwe uri mu gusore hari amukamenge none ngo ngufite amahuzo ngo aba mustare ngo ihuzo mukamenge abandi bana mu kwambara muzo avuye ku ruganda rwa gushi akagenda gukomanda kuri gushi Dubai akagura imodoka 0 km udafite n'ikinga ngo wadusaranyano gusa ni kwibarabara kuragenda ukora amanyanga tivovoir un jour x iPhone waguze mu 30 y'umweru kuri range y'umweru hari abantu baguze ama iPhone oji apana yo yawe ya pirate yo gukandagira ukwezi kika hari abantu basagenda mu Rwanda gakomandinga iPhone oji original iyo ukandagira n'umwana wakazoyisangaho yayambara amezi 3 akayita gatoreye nimero yiwe akamupima ku ruganda akaza nayo ko ya iPhone yo mu Kamenge ya pirate ba pirate na deuxième qualité ni dernière qualité none wadusaranye Hallelujah. iti sirange ugenda ushaye ishati y'umweru irange rikaza ni wadusarishije tuwukandagira hasi ngo ntawo gukoraho kora bizaho ko wishakiye ariko umunsi umuzobona ayita moja kwa siku amatisi niyo bamaze amasate aya masate aya ngaza gura 12000 niyo basarishije mwaretse abana bakoze imirenge basi batabizi bagiye kuri ku izone ugira umugabo isa atabizi niyo mpamvu batakigira isoni isagira siga avuga no bakamavuga bamuga ati mwaramutse manda ntibakigira isoni akamurebera mu bitugu mwaciye bugufi mwakijijwe bana bacu mururatse nzamura ibiganza Hallelujah. Hallelujah. none twebwe twavuye bwagiriza na haruguru ejo ndura manuse none ipataro yasaze yo kunwingiriza wabagitanga usi kwambara makora umuntu ufite sebuko yamara kama posting kuri stati yambaye kola ngo weekend mood shire ukisoni gusi weekend mood kuri stati basobuka bare ko muraseka ikola sobuko ibintu abona stati ikinyamakuru ezo sosiyo ukambara ikora kuvuga ngo no weekend mood wambaye ikora ariko izo nkazaranyazwe mana inkazi ni mu kunyagwa mana muganga bamani bari mu kunyaga bonyine hoyaye hari abantu mu kutunyaga naho ni mukoma mu izina rya Yesu murone ubakeho kandi gitangaza ikiza kinezeza ni uko ibyo dukora ari Imana zitwitura yarangiza ibyo dukora izibiheza abana bacu barangiza bakatugora muri zabukuru bakatugora umwana akama bikirara umwana akama nandirana wasigara uvuga umwana genda wende bakazubikora amazo akagusoka Dawudi yakoze ibyaha bibiri sema amen yasambagije muka Uriya yica Uriya Imana ije muga ngo Dawudi ndakubabariye ariko ingaruka z'icyantazo ngibabariye Amunoni asambanya muri shwe Tamari Absalom asambanya ishoreke zasa abagore basa muri stade abantu bose bareba kandi Absalom ntiyaguye mu isi kandi ntiyaguye mu ijuru yaguye mu giti muri passe dike gusa tagaragara Hallelujah. kubera icyashya Dawidi bizukora nibyo uzosarura ka Charité mon fils nimba mzinira Imana tikoreka kubyina jamais dans la vie tibikunda icyo nabibyo nisho abana banje bazosarura izantane mbwa bakavuga ngo papa ngo twakubonye wasirimba ngo papa agiye gushambura amapepo saba apeti nango muzoshambure sawa papa yabwirije saba apeti muzobwiriza takana kogenda gutema amatope kirese bizova kuri nyina sinzi naranga ariko kuri jewe tizomva jewe nzamabwira toute la vérité jewe nta mwana navuzozosana mu rugo ngo baje kunzirira nta mwana bazozana iwanje ngo baje umugore uzovuga ngo naramuteresani Bujumbura azobone ntawe nuwo tuzotujana umugore uzovuga ngo yajanye na kofi ntawe nuzombona na kumaveni amutakura urambonye ntazongwe n'ikibazo runaka gikomeye nsihovye uzamuserera gute kwanza
tikisa ariko umuntu uzanye n'umuntu wo mu kinaniro uja gutorerayo usomera gute none abana bazotora mu rumonge wino moze ngiye kurangiza tala Araje Yesu Araje umwana w'Imana ube maso Araje Yesu Araje umwana w'Imana ube maso Aya Araje Yesu Araje umwana Samani hallelujah. Hallelujah. 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 Timus, muguma mutage. Sabona ibintu bakwegetseho birekure. Simzawe bireke bigende. Simzawe bireke simzawe. Ngo yitegereje neza. Abona umwana suwi nukuri ko Imana ibintu bazakuvugaho. Simzawe. Nibza shetani bimusubiza. Tuje mu bwandu bw'amajoro. Mu Kristo namwise guhagaza mu gihugu cy'uburozi ngo bagira ibitose batangana nko gusinzira. Ngo mu Kristo abwira mugenzi wa Tesenti twabana gato ngo twibukanye basi ibzuruno rugendo. Ngo batangira kwibukanya ukuntu bavuye mu gihugu cy'uburimbukiro ngo bagenda bagane baribukanya urugendo rurambiranye. Ariko nimureke dusubira mu mateka twibuka Imana yacu y'inganje, twibuka Imana yo muri Bzura, twibuka Imana y'Ikabera, twibuka Imana yo Minembwe, twibuka Imana yo ku Ndondo, twibuka Imana yo ku Rusizi, twibuka Imana twabonye mu gihugu cy'u Burundi. Ahari urugendo tuzorusoza amahoro. Imana yo kwa Gaharari. Hallelujah. Hallelujah. Ni mukizwa. Tagashesho kaza kubaka urugo. Tagashesho kaza kubaka urugo. Tagashesho kaza kubaka urugo. Mugore navuga ati wowe inshuti zawe n'abagore bagenzi bawe. Niba inshuti y'umugore wa mugenzi wasi inshuti yanje. Ntaco durente dusangiye sex. Gute no inshuti n'umuntu udasangiye gitsina. Na inshuti zawe na inshuti zanje z'abagabo si zawe. Muzoganira iki? Hallelujah. Afite inshuti ziwe. Nanje nico gituma mukuzana inshuti ukamuzana ngo umuguye umugore wa inshuti yanje ukamwishiza mu nzu y'umugabo wawe umugabo akamucura ukizanira ibibazo byonye ni wowe wabyizaniye wo ukabisoye vuba. Kofana ukuri Imana mururatse. Mwoya zamura amaboko. Hallelujah. Nimugarukire Yesu. Aracateza amaboko. Yesu aracateza amaboko. Arashari kuntebe imbabazi. Wo mugarukira yo kwemera. Wa munezero wagiraga wo kugarukira. Wa munezero wagiraga mu nzu y'Imana. Zabikogwa wakoreraga Imana. Wo kongera kandi ukabikora yewe. Bamwe bagize amatiku ni shari mu mitima
umwana ugata ishari gishe abantu nukuri ko Imana umuntu yakamaga ishari ngo mugenzi wiwe ngo yaguze igitenge ngo mugenzi yaguze costume umunsi ugaturika uretse nawe uzogura igihe cyawe nikigihe kwa murabura bakamugeza ngo afashe mikoro reka mashi mugenzi wagende nawe uzoyifata igihe cyawe nikigihe nigihe cyamusuke nawe cyawe nikigero uzoyifata natwe twaje hano ntazo twafataka ari ugiye cy'Imana kigeze ndore nayisingira murakishara banyarugamba n'umukirwa bagamba abandi uzoturika uzogware umwingo reka kugambana ukamufata ikinyoma ukakirambika umugenzi wawe mugenzi wawe ukuri ta kintu yakoze ariko ukamurambika ikintu ishana ariko nawe umunsi umwe bizokugarukira ikinyoma kizacihuta kuri kukagenda buke umunsi ukuri kuzoza uzabura ukwigwa ukamubeshera umuntu ukamubeshera umushumba ngo agize kandi n'ukuri utamonye utamufashe rikama bimufata bashumba mukomere ukuri ni kuza kuzabavuge kuri ndi kugira majority no kugenda konyine ukuri ndi kugira mu mudimu kuza kugenda konyine kuza guca muziko ntigusha bantu bari mu kubeshera abandi ukamubeshera umuntu kinyoma ngo runaka aramucuye ataramucuye uzobona ishana ukamubeshera pasteur ngo yagize iki niki ngo pasteur ngo araroze ngo pasteur yagize utya utaramufashe ariko umwambika iryo bara umunsi ukuri kwaje tivuwa mururasi zamuri ganza harando yimba n'umugabo kakamanga ngo mushigikire bagushigikira gutemana wowe umurimo w'Imana bati yabagushigikirwa haba amavuta nagarama amavuta gusa amavuta ni azazashigikira tiboshigikira umuntu bagushigikire gute nubwo usiyambika ukiyambika idolari uzimana suko uzimana ni ibinyamwuka ndaye haleluya haleluya ngo korari yacu nize kuririmba korari singwiza murongo korari no mwuka nimba nta mwuka mufite bazoshira ko nimba mufite umwuka baziyongera timuze mose ya kera kubera umwuka mwariyongera nimukomeze mube maso mubere maso muri intervention mube maso ibi mwakoze nibitoye uyu mwaka ko warangiye mwongera ibindi bikorwa mubere maso murimo mureke gutente bukigwa kandi ibi ngibi mwakoze satani yabibonye arabagwanya kugira ngo bishire ariko murushujeho kwaka harano gusaza amazi myabandi ngo subira ibintu bakoze ngo nibiki ngo kurango no kwishonga ntabwo ari kwishongereza nawe uzobikora wishongereza turebe ni mube maso usinziriye we kanga kuzuke Kristo akubona ijambo ry'Imana tuganze amen amen barike sana zamuka sha